Samoa sa ili Malo. O le tātou luai Polokalame o le nei tausanga lua afe lua sulima. O le Falea'Oga, o le Lumana'I. O le tātou Malo, o talaina le tātou tausanga fau. O le Susuga i le Faletua o le Fa'afeagainga. O le Afioga le Matua o Faiva. O le Susuga i le Falea'Oga sinia, lecturer i le Unitec, Institute of Technology. Faletua ia Karen, Petana-Ioka. Sini au tu. Whailoa lup whalele a Samoa. O au nei mtanga luenga ese. Tau ia waonga. To mai whapitoa. Tapua inga. Anga nuu ngangana. Soifua malolo ina. Poto salalau. Soifuanga lau tele. Manisi. Ito tonu a Aotearoa. Ai ale ke lope o esa ili malo ai Samoa. Whamatala a tātou tala, a tātou nafa, a tātou wanga, a tātou sotanga. Soifuanga lau tele, e avea, ma au ala e whaolaola, ma ia mautua i pea, lo tātou whaasino manga, au a whanau matupulanga whai mai. Whamanino au ana lei, e mawhai ai ono whaatupula i ele fia i ao ao, fi nau, sue, i so o se Faiva o vala au wina ai. Ai mai se o le nofo sila fia, e le mamalu lau tele o le tapua inga le atunuu, i ia au nanga ese, i a se au le ava tele o te whaatalofa mwhailo le tātou Malo. Sunga le Faletua o le Fa'afeagainga, le Afioga le Matua o Faiva, le Sunga le Falea'Oga sinia le lecturer, le Unitec, Institute of Technology, o le aonga matata ese, le Sunga i le Faletua ia Karen, Petana-Ioka. Sumaya, mahotane i tātou Polokalame. Malo soifua manuia. Patala Tofilau Fionga, Tofilau. Me se fo ile au whainga luenga le PMN Radio Samoa nei a fiafi. Pia fo na whaatalo whaatule. Pa ia malmamalo o tātou watonu. O lo o whaafonga mai le nei tu la le fiafi. Malo soifua. Langi e mama. Whaaftaitele lava. I le talia o le whaatala ula atu al tātou Polokalame. I le nei vai tau o le amatalia o awaonga. Ia, e vei peife o na whaafonga Samoa o lo e tūla i mai foi le foi. I se tasi o aonga matata ese ilonga a le atunu. O le atao o lava iai. O sinatala le tātou Malo. So ifuane ia maua o ina le pia primary o atu le fifi intermediate ma whaawau atu le kolisi o Samoa. Maua scholarship le Malo. Whapeo na malanga mai New Zealand. Whapeo na awa o ina le New Plymouth Girls High School. Ia whapeo na whamanuia ina ia maamatai le o University o Aukilani. Ia toi whapea lea i se vaitau o soifuanga. Ia maua ilo na whaailonga o Bachelor of Arts in Education Sociology mai le University o Aukilani. Whapeo na whaawa watu le University o Otago, Postgraduate Diploma in Education. Ai mai se le whaailonga mawalunga o Master of Arts with credits i le Education i le University o Otago. Whapeo foi na maua tusi Falea'Oga aonga mawalunga Samoa Secondary Teaching Certificate. Ai mai se o le tuspasi National Certificate i le adult teaching peo na mawaina mawhamanuia ina le Unitec Institute of Technology. Na vea foi ngā lulue i le kolisi whawhaiwhiau i Malo Theological College. So i fua au auna ia whapeo na ngalue le business license officer as a business license officer i le tanga luenga le Malo le Inland Revenue Samoa. A vea Falea'Oga i le kolisi fau le ulumoenga fau college. Malo Fau College. Ai meise o le Congregational Senior College a le whakasa. Sa whapea foi na avea whaatonu a onga le kalesia e whakasa. Et nisi o tausanga. Whapea foi na ngalue o le pule. Principal Malo Fau College. Ia na o atu le tofinga Falea'Oga maolunga i le University of Samoa, National University of Samoa. Falea'Oga le English by Foreign Languages Department. Se tasi o Falea'Oga sinia whapena o na whaatautauina le amataina o nei au nanga le tātou university. Taimi nei o lo ngalue ai o le senior lecturer po le Pacific Student Advisor le Unitec Institute of Technology. Manisi o au nanga lo whapea foi o na ngā lue ai whapea o na
la ua ma whawhenga ia Reverend Dr. Petana-Ioka ngā lulua e tausi le kālesia I Howick. Ia, al te mine. Leo whaafonga le atunu. Inisi o matati au ausia. O whaitau a whaafonga Samoa le me. Ma eu fo ilo finau. Tō whinga au nai e le ngata tautua Samoa tautua le kālesia. Whaua wina mai le nei tua ke lope peo na iai le wala wina. O le atao o inisi o vaenga. Ia, ai sei fiefsilia tua whaatalofa tato Polokalame. Ia, oi foi Karen. Petana-Ioka. Se vai atua upa ia mau mamaru. Ia, whaftai mo fesili lau fionga Tofilau. Ia, o nau fesiling ia. Ia, le ata mo whai whamatala tulo o nei tangata. Whatau waa. Ia, peo na lau sila fia fo e to te leonisi o tangata. Ia, o le mato o la lafanga o muata. O Matua. Ia, o te makai ona o lo mautu no fua Petana. Ia, ma Valerie Petana. Nice. Ia, na ua whaafonga fo le atunu ui tūlanga tau o ina. Sa o ina lava I Samoa, all the primary and secondary schooling. Ia, ono usaule ineia o ngā universite mo nisi fo I whaelonga peo na laulau ina mua. Ia, o le lotu lava sa mato lotu ai o le e whakasai mo ta. Yeah. E sunga le whawhia ngainga ia wa ai mamau, a o iai nā taimi so I fuane ai o lo tamā. Ia ona soʻoile ma le sunga ia reu pena Samuelu. Sa o ngā whaiwhiau ai lava ina ma au talavou ai. Ia il nā wai taimi. Mani. Leo wa. Malo whaftai I whamatala ina o vaenga tāua lea e mai se Matua ma le alalawhanga na soifuane ai. Lea, ia, o ane vaenga sa e mo I ai lo tupu ai. Ia, wa lea nei uno whaamanuia I skolsipi. Te lea la sanga sa ai. Ia, a ane vaenga sa e fia whaia o ngā taimi leo. Ua e tuputa I a e mai. Whapea ona go through the schooling life. Ia o le mea moni lava na wafionga Tofilau. E mamao lava masa o mawhau le avea wa o mwhai mase whai a onga. Mani. Sa o mana o lava o peilana sa lelei lava la o science I le a onga. Sa o fialua langa I le health. Sa ina ua whaila o sixth form I Kolisio Samoa. Taimi fo I wo fili ai ia me te fialua nga iai pe a mausa o skolsipi. Sa o whaatula o tama ia o te fialu o te whaingaruenga whalemai ia pe mana ia le nursing o pe o la o career ona I le leitele la o biology I ma o science subjects I le a onga. Ia e matua le mana o ia o tama. Ia whamaiala o tama o te sau I nei. Whaile leisa o whailonga maualunga ina ia mauese Lumana'I manuia mo. Ia ele ngata mo aua matou ainga foi ia whaapea no o male ala la whanga. Nā no sawa I lola ia whaila o degree I au kilani ina ua mauale ava noa e sawa I nei whaaskol sipi. Mani. Na umala o degree au kilani. La o Bachelor of Arts mo o major le education. I had a mixed degree nga whaia ia mala o science I kongo la o degree na. Mani. A vela o biology mala o chemistry. Ia ainga o peo mata upan o major ai o le education mala sociology I la o BA. Ia na umalola ia la o bachelors o fo I Samoa o whainga luenga ala ia le Inland Revenue Department. Wa pea o le matanga luenga na sa whai mo part-time mai taimi fo ia o atu I tuuanga. Ia le au skolsipi. Ia na umala o degree mana o ia le ofisoa o te whai a o ngai Samoa College. Ia e whina wale ia fionga komisino Inland Revenue nā taimi si to e ino po fitu fesili. Mani. E tatau lava na o ala to e o te whainga luenga Inland Revenue ono o ina lava sa o whainga luenga I taimi o tu uanga. Mani. Ia nā la sa uwa ai lo le business license section I le Inland Revenue Department.
Ia, e lua tausaga na ufaigaluega ai ia e ma faipoipolola ia ma le a'oa'o ia le susuga le Ia. faife'au taimi nei. Ma oe loi mālua mo tausaga e wha. Mm. Ma o ngai o taimi na mai mālua sa mana o mian whaiaʻoga i le unuega ua e peon silafia si o kia whaiaʻoga tatou e kalesia na taimi. Mali. Ia, na tausaga mai ai la ia ua laua ai la PA taimi na. Pe whaino ua loe e ave le ingilisia a le 6th and 5th form i le unuenga college taimi na. Mali. Ia, o le taimi a toa la le whātausanga na mai ai le unuenga. Sa whaia o ngai la i le unuenga college as Mm. teaching English. Ia, na maolola ia le o le school sipia whaiwheau ina ua uman ma whātausanga le la ma o mai loi Dunedin. Whaele, whaelonga le whaiwheau i le lo i le Knox Theological College. Yeah. Ai whaielo malau postgraduate diploma malau masters in education i le University of Otago. O au whaelonga lana sa sponsor whaaskorsipi ele e whakasa. Hani. Ia, na umalola i ol ma o ngai i Dunedin Matua e fo ilo i Samoa ma serve lo le ekalesia. Ia, whaia o ngale sunga whewhiau i Malua. Ai walua o whaia o ngai le ulmue i Malua Folk. Malua Folk College. E lua o tausanga na o whaia o ngai Malua Folk ai a vea uma Palea'Oga Mali. i Malua Folk College. Ia, te lea alu i tau. Mali. I nā taimi wa o taimi o le talavou. Ai o se tofinga maualunga tele nā tofinga mo lo nei atangata i nā taimi. Ia wa le aonga pe toi titi awheta mai ti aonga o Malo Folk College taimi nā. Fit se lau a pe valu se lau a le to tele o le aonga nā taimi. Ia nā whai aonga fia. No pule aonga ele i nā umaloa o u tarsanga leo ina ua wanoa le Deputy Commissioner of Education le sui whaatonua o ngā le whakasa i le ofisa i Tamalingi. Ia na o pulea o ngai malua fōu mo tausanga e tolu lata lo na umala o konkalaki. O tausanga lo mo le avanoa ngai le ofisa tututonu. Ia o mawalola e o le sui whaatonua o ngā. Ia na unga lue ala ina mo si nai tausanga whaasala lau loa le avangoa o le whaatonua o ngā ina ua umale konkalaki a le sunga whawhi au ia Livingstone ni usila. O apalai e loa le whaatonua o ngā ale e kalesia. Ia nā la sa unga lue ia te lea tausanga unga lue ina o nā matau o mai lola ia ni usila after that. Ia o le ngaluenga mua lea lena o apalai e ni usila i le Unitec Institute of Technology. Lea la wa alu nes full whātau sanga o whai ngaluenga i le Unitec. I o stal pupuna. Malo. Mo le sila fia le atunu. Malo whaftai i le anganga o le whaasoa mai. E pupu ai tele tausanga peona e whaamatala. E tele tamau a inga o lo whapeona e ina mai tausanga i ai maisela. I lea wai o mai tūlanga leo le Falea'Oga i le aonga mawalunga o le tertiary. Peona i le Unitec. Ia matapenanga ia na mai. A tau mo mua la ni mea inga le na school sipi mai Samoa College e sau i New Plymouth. Le tūlanga lea. Na whape i lau sotanga. Na whaingofie pe na whaingata. O le tūli, o le aunga o sili. Sa lava tā pena lau susunga e aonga Samoa. Mo aonga Faaaloalogia New Zealand. Ma nai a tele sili ila wa fionga Tofilau. E pe o tue maua lewa no e tue tō mana tue i tua. A wai tele ana le tue olonga pisi. Ma alu i luma leo langa. Pe o le tue mawhau tele anga i tua nā taimi. Ai ma nai al fesili awa fo e. Taimi o le tala vou. Ia o taimi fo ina. Ula o wai loa ilo o nei tangata. Na usau mai Samoa with that
langona fo ile lo tātou e soifua maola mai i totono o nuu malalafanga i Samoa. Ma futai e kalesia ma au talavoa o ngā sa. E Malo si lava le loto nuu ma le loto a inga. Mane. Ia, and at the same time, e tau wivi ia o onga, e mai sea ia o mātou ia la talata i le taulanga ia pia. Mane. So ilo o wailua, na usau ni usila. Wa lava ta pena o mai le kolisio sa mua sa wa o ngai. Wa fo ile sa matatou sue na fo isila fila wa fionga. Le sa tatou sue o mai sue nga fo ia na sue fo ita mai ti i nei ni usila. Skusi ma le O le school certificate ma le university entrance. So sa a tatou pasila i sue nga na pe o le evidence na e mawhai ona tatou o mai nei ni usila ma tatou wa o ngai. Mana ia te. E pawale mea te au o te loa o lava tā pēnā o sa au ni tsau le au. Ai pawale mea o le misi fo ilele o Matua maa inga wa the first time o ese mai masamo. Pe a le tuai e tau tā pēnanga, yes. Yeah. Mana ia. O le moli mau fo ina nisi. Sa fa peo na o mai tātou Polokalame ia mwhatata noa foi peo na sila fia foi masaninga ma tūlanga fa pena. Amu ia oe sa tautua ia onga le kalesia. Ia a fuala ia ilo soifua tautua. Sa enga lue i le University of Samoa. Enga lue le kalesia. Ia ma tūlanga fa pena. O ani ni fa manuianga. Pe are se senga o ia i tue lua. Pe ia i foi se senga pe le ai. Se tu e fai maila fesil fa mole Tofilau o ai tu. Ia, o ai tu pe sili atu. Ia ato no fa fita uli po ni vaenga foi lea o resources. Ia matulanga foi lea. Wa lena enga lue le Malo. Ia, tu enga lue ka ekalesia. Ia ni ese senga tele pe ai pe e tusa umale. Ia vaenga ia lua le tautua ina o Samoa. Ese nga. Ese nga ia o ngal Malo pe a whaatusatusa ia o ngal ekalesia. Okay. Wa le sa unga lue ia uia mo tau mawhai e una ia tātou a onga fo ia le whakasa ina ia o lunga le level le ia o ngal Malo. Ina ia au sia fo e alum whanau o lo a onga ia o ngal ekalesia. Ia maka maululunga ia mwhai ona mau e tamaitia onga ia o ngal Malo. Ia ole pe ole seleni ia le tupe resources le mea mana o mia ina ia mau ai tātou a onga resources ia ole funding ole pe ole ia Falea'Oga afita uliana ole funding ia sa tau whai le ekalesia ma le komitea onga e supply resources ia na talo sanga tuai mo me whaalelea ia o ngal whanau pe o computer labs o te alu ese mai la o tofu umale a onga o ale a onga lai tua siri o tofu umam computer labs il nā taimi ia matoi ia update le curriculum whai ama review le curriculum pe fo ona whai a onga i fafu train whai a onga ia wa peon sila fia o isi taimi ia wo nofo alfa ia onga nofo ia ai mana o miele upskill so if I training workshops me fa pena ina ia mawhai on tatou ko ngeki a kuanga i le education department ma tatou on par with the government schools au te loala wa te le swinga nei taimi ia ole vaenga mana ia le o tau ia le mawhauwhau. I le matango fio le tūlanga le awa o ngai Samoa si o tātou atunu e lai titi hei tulo. O te leo le sosoani e kalesia. E le ngata le whakasā, metotisi, katoliko. Ia maisi e kalesia fau laua.
whaatino sosoani le awa oina o whana. Ia asisila ia New Zealand. Ia tele ia o ngā Malo, public schools. Ia ia o ngā e whaatino ina e kālesia. Ia ai o le tele. Ele o toi tele. Ua ini e kālesia wo ese atu ma New Zealand. Ma tūlanga whapena. Ai o tele alana whael ma ale matango fia le ar tūlanga lea. Ia lea pena wha amu ia tuai le Polokalame la o fionga. O le amu yo e wa experience ma tautua ia le ngata le Malo. Ale kālesia e ala. I vaenga ia. Lea la o tata i mai la i lau ngā luenga o lo whaia nei se tulou. O le matango fie, o le te leo se tamau ainga, o lo o e tauli maina, o le afua ia, o fast food tau sanga o lau career, or more than that, as an educator. Vaenga la. Le la wata o mai nei le Unitec. Po tau whai tau atuan le la ile, penga ta whai langia le Unitec. Ua lima sutau sanga o le Unitec. Pe afua ia. E lesta ma ia ongala. E tu sai Matua le Unitec le NUS. Wala ufase fulu NUS tau sanga le ntene. Ia, ale ua lima sfulu le Unitec. Lo no vinga, ua te le sila fia ma le loa. Ia, le o sfulu fata usanga. Matango fie na uwawa ai a Unitec. Ia, wai, ole as an educator ia matulanga ia. Lea wa e ngadue ai. O le asa uwa ai ai. A le asa u sila i se sosoani a le Unitec. Mō tātou whānau. Ia, awhitai o se fisili e se lea o ngā. Ia e me se le whaafonga mai o si o tātou watunu. E matua i te lea le se senga o Unitec ma tātou a o ngai Samoa. Ane. O te loe whaapena uma institutes, tertiary institutions i ngai usila. O le mea mua ia wala tatsau mai Samoa malata experience mai Samoa o le vang o whaia o me peaceful fitu tau sangan o whaia o ngai Samoa. Pe a fua na o amata i leo muenga fōu o ngai Malua. Yeah. And then, you know, koe fo ima degrees, koe whaia o nga. Yeah. Ma usaula malau experience ngā sulfitu tausang. Usaula o whaia o ngā inge le tertiary institution i nge oka se te leo le se ngā Tofila. Yeah. Le lei pele Te olo. Ona ese. O le ese nga. You can't compare it. Ese. Ia, ele whaapea ele anga tatoa o ngā le ai ona o se tatua tunu ulava o se tunu ula ititi. Alawa ke lea improvements la way taimi nei leo te whea to'owia this was, you know, like 14 years ago le na usa wai mai Samoa o te whaia o ngai nei i le Unitec. In terms of ole te leo le se nga ia ole quality assurance. O i nei tertiary institutions i ingi usila e whai lava masiaki. Review. Maybe every 5 years, a review Polokalame. Ma koe review uma ia learning outcomes of Polokalame uma across the whole institute. E whai ele NZQA, e mawhauwhaula ele ngā o Unitec se tertiary institution. Ke ele tertiary institutions i New Zealand le e review ele NZQA ala tau Polokalame. O resources, ia whekaui Polokalame, ma resources ia la whaonga o e whanau. Ma mea ese, ia train whaia o ngā, ia qualified i le whaia o ngā e tui lumo ta maiti maa o ta upule la o e whanau. So ele ma whaionga songa ku fua se kangaka i lumo o se wasenga. I leo te whea au ia o i nei New Zealand. Without the right qualifications. Ia male professional development, e high level professional development, male upskilling every year. Mo whaia onga. So ele malolo, le ngā luenga whaia onga. E ka relaxa ka koi oi, e ka ko island nations. E le whapena la ni usi.
because o lo te whātua o ia o ingai peila o mā kōpō kalame ia mau kia e Falea'Oga i Unitec. E le ngakanga review Falea'Oga. E a mai le feedback a tamaitia-onga ia oe. E lono winga e kaunga e sa ungi le le o sau le songa e whailu mo tamaiti. E tauna e sa uni le le au le sona. Au ai uma review oe le ngatana review oe e au colleagues ia tau te Falea'Oga whaatasi. E review for oe au students. Yeah, so in terms of quality assurance, e mawalunga kelele standard angi usila in that way. Yeah, peo that was ole mea pito isilia na o ma o fai na o sa o Falea'Oga i nei. I le mānai o le whaafoeina o Polokalame i tertiary institutions angi usila. Malo whaftai. Ke ua umi kele sa u. Le ai, mana Sa ia whaamtalang. wai e whaasoa lea. Ia. Pe ana e sau noa. Ua iei suinga i Samoa. Tele suinga. Al mana ia vaenga le te whaasoa mai ai. O loo e sau noa mai le quality of education. O loo mana o mia lau sunga. Ma uto umo lo ngā lue nā. E leo po mala e iai manatu. Foi le tai se na whapea. E sili atu le university i lo lea o ngam tātai ses. Ia mele mele. Yeah. O le aso fina ngalo tau filia ia walo tanga lue le university pena sila fia. Matulanga la whapea. O le aso fina ngalo ia i lea vaenga wa e me se foi la. Lea wa sau no tonu ale vaenga le mawalunga. O le mana o mia e le malo. O lo whatupe ina ia tertiary institutions ina ia whatino i le maulunga sili atu. Ia maua e tamaiti le awa o ngai maulunga. Lona wingala e le whapaole le awa o nanga o lo whaina. O le asa ue au te lenga. Au te loa e sila fia fo i le manatu tai se lea. Au whaafonga mai fo i Matua le nei amatanga o nei tau sanga Falea'Oga. Ia, awhitai lava Tofilau e lau a fionga o te loa o te awai lava ili nā manatu te wa e saunoa i wa o whaalongo so o fo i ai. E ia whanatanga wa o walu i ai o whaalongo i si uleo na. Ia, ai mo le sila fia ele atunu. O Polokalame ia so se tertiary institution lava i nei ni usila. Madi. E pe o universite o ITPs, leo whaingo Institutes of Technical, Polytechnics. I taimi nei, o universite, o ITPs, o Polytechnics. So it's a tertiary institution na, e tele o Polokalame la deliver institutions nga, e tutusa, e fualava o tele o students ma le tele o universite ma capacity. E mwhaiona la tau enrollinga ni tamaitis o tele. O Polytechnics, leo te iai. Ia wa e whaingo fia maulau degree, e mwhaina e alu ki whainga luenga se universite, any tertiary institution. Once you get a qualification, or and a teacher's certificate, Bela certificate, leo le national certificate in adult teaching. Ngo sau whaingo my first year ngo sau whaile qualification nga, it's a level 5 teaching certificate. E ke teach ai la e tertiary level. Mana ia. Ua mantua lena e lau tu spasi le secondary teachers college i Samoa nga whai ei o wi waku ingei. But once e maulau certificate nga, e mwhainga e teach i so se tertiary institution la mai ni sila. Mana ia vaenga lea. Wa to tele ni sila whape Falea'Oga mai Samoa. Ele mwhailan Falea'Oga i New Zealand. A le ma whaina la to aveina le tu spasi lea. Ioi. Yeah. Mana E mawhai. Tasi tau sang? I think lawa sui le ngua, but it's the same. Level 5 certificate in adult teaching. Mana ia. O le literacy ma le numeracy le focus. O le certificate nga, ia mamo meo lesson plans me whapena. Mana ia. So,
So, il peona o whai atu. So, se tertiary institution lava o Polokalame uma, o peo Polokalame e ofa Unitec. E ofa fo ile AUT, Auckland University. Yeah, technology, Yeah, MIT. yeah. MIT, e kukusa umama ko Polokalame because they are all NZQA accredited. Yeah, yeah, yeah. Wa uma nga ilo NZQA, mapasia e mawhainga deliver ia Polokalame ia tertiary level. O le nursing degree le whai a mako i Henderson. Yeah, E kukusa le lea ma le nursing degree le whai le university. yeah, and if I for It's the Otako same Polytechnic. program. Yeah. Yeah, Yeah, ma and same MIT. level Yeah, of the degree. ma Fiti Ray. They follow degree le whai le Unitec bachelor's degrees in architecture, engineering. Mea umanga, it's the same. Pauale mea e tau ese ai. O polytechnics e ngā lulu e whaatasi ma industries. Yeah. Ah, Ole mana I ia na. feel, yeah, that's what I like about the polytechnics. Who say, e whai alau theory, at the same time, ke alu ile whale insingia whai alau practical. E whai ngā avea apprenticeship. E ke afo ke ngā lua e whapenga, e whailau theory, kongo Falea'Oga, e alu e whailau practical i whale insingia, po wherever le langa ke major ai, po le whale welo Yeah. po le whale kāmuka, and for the nursing courses, e ol whale mai, they get sent to all the different hospitals i ngai au kilangi e whai lako practicum components o lako courses. O le mea le mea na mantua lai onga at the same time ngawa e whaamasangi ka ngaka le industry. Yeah. So by the time e umai lau whau ai. Alu lo whai Pantino ala wa e lau ngā luenga lawa O lawa were already set up i le background e mwhai ona na e alu e pēa umalau whailonga. Malo. Le pepa o whamtalanga. Lena e whapea mai. O stasi vaenga o lo tufinga i nā le Unitec. O le Pacific Student Advisor. Veve. Se I whai se whamtalanga lau telefo I le a poto tele tātou whanau Pasifika. Po le asau tanga I ai. Matulanga na. Ia wal vaenga le wa sau noe. Ia ele to e tua le tala whai mai siri atu le University le Polytech. Le ai. Le ai ma wifi longa e. O vea ele mfaila na whai na tulanga. Ioi. O le whailonga. E whaila ma olo whailonga mai le University maulunga foile. Ia ele iloa e o whatino. Ia o le whaingale am tulanga whapena. Ia le la wada. O le asa sila I te atou whanau Pasifika o lo saili Malo atu le Unitec. Ia wa lo wawai atu o mautu le Pacific Fono. O le atou o lo nafa tonu male sosoani. O le awhai o tamaiti Pasifika Matua sa to Otelea and then COVID. Yes. This is across all tertiary institutions. O le kōwikia le wālainga pa ulu mera o tamaiti ia pa le wako e build up. Le wako e mamangkua ngai ngai ka making o mai fafo pe malanga mai Samoa. Mani. Overseas. Ia, le na tapunia umana mea ono kōwiti. Pa o taimila nei, tausanga last year, ma tausanga nei. O leo matua ato e la ato e foia whainu mera o tamaiti I le mesa ai pre-COVID. Mana ia. Wa e pe foi la o isi courses le way time pe o isi Polokalame already lawa wa full. Lawa file waiting list nga ile lua felua ono mo isi Polokalame ona lauto ya nga my international students. O tamaiti Pasifika e kule Unitec. To hoteli. It's hoteli tamaiti Pasifika pe over male afi mount o tele au nā tamaiti from all the Pacific nations. Ia tamaiti lai o Unitec, o tele au tamaiti mai Samoa ma Tonga. O ana ia au Samoa, ia so ai role ma Tonga. Ia, wa e to tele ata to nei. Lesi, o to tele foi la au skosipi me Samoa lo mala fa pena malanga tu na Unitec a wala to fa ailonga. Ia matulanga fa pena.
po le ono tausanga taluai. Lena sui ai le pūlenga o a onga matata se New Zealand. Peona sila fia. Le lau tula I mai se tasi o tamali Samoa nai. Unitec le fionga pista Sam inga. O le fesili. Wa sa pisa na vai tau. Fa peo le a faina ai. Ia da courses I te tonu o Polytechnic o na lautu fatasi. Mantua ne sa ese a lautu fatasi. O ye se va enga lau tanga ai o faina pe a pa wa atilena le dei. Ia le fa mo o le malo. Mantua la o le swinga le na o mai lo le national. Ia. O le mana o e tu fatasi. E tu fatasi ia isi Polytechnics pe o mātou le manatul malo e tu fatasi ma MIT. Ia. Awai ina ia wa taitu sa e kusama ko Polokalame la ki liva. Mana ia makes sense. Yeah. Ma se fe fo le tupe pe a share the teaching resource. So pela o le kengo for self and fai ngo sau ke fai a onga ile MIT instead of lo wali ole west. Pe yo ko inga me nga lenga maka kwel malo. That's just a simple example. Collaborate in a share resources. Share the teaching resources, the staff ma me penga makau se fe fo ikupe. But ele o mauti no al taimi nei Tofilau le mena o le ana mai le whaasalonga ia mātou o iulai. O iulai whatu a mauti no ai pe mātou te merge ma le MIT. Wa lai whina wa whai a o ngā mātou e independent mātou e mauti le whia merge ma le MIT. O ngā lai serve māko o le West community o le West. Au MIT o i le South. So, o mea nā lai whaatatana noa nei taimi pa ele o e pule al Malo. Wa o le whai unga e sau mai le Malo. Po le ale le vevesi o whai a o ngā e whai al Malo. O le whai unga e tala whianga I. Mō lātou fuafuanga lai whai mō le atina e o le atunu. O le pule anga lea. O le matango fia pule anga lea. O le contensia ma le whaangaluenga le aso. Ele ma se awhaina. Ele ma se awhaina. O lo anga ilunga. Ia o le aonga fo I le Unitec pe o isi tertiary. Ia e anga wa ai le student support mai finance mai le Malo. Ia for student loan ma la launi ma vaenga ia o le matango fia le. Fees free ma mea umana eligible umai ata maiti. Ia mai se la le trades le o le vaenga taua le. Sa fai sau no anga pale mia talu ai o New Zealand. Le fionga Jacinda. O le backbone le o se atunu. O anga trades. La sau tanga ia I Faaaloalogia fa community leader foi le vaenga. Ia o le vaenga taua le. Ia foi manatu tai sei no tato community Pacifica. Pe ele fifi ia me o trades. Ia ale si la foi la le fatulanga o e maumea mai lato o lato e trades. Matulanga mai se la le e foi sino o tau malama ia o tako Polytechnic matulanga va pena. Le te leo le roller le rebuilding o Kalai State te le ai fai longa ma fua mai la e trades ia pe o kamuta fai moli o le palama matulanga na o le asa si la ia fa community leader foi le ile fausia ina mai se ia fa fonga mai Matua ia I vaenga la ia wale le una ina o whanau Lumana'I matango fie peona e whamatala mai e whaina o ngam whataitai maura ngā lue whawhatai e selta o le fesili lau e whiong Tofilau ia o wale tele o tātou Samoa e tau te mana o ai e tūle I tātou whanau ia alue whai whaafo mai alue whai whaalo ia ngā luenga whaapena ia e manatua e le ma whai ona fō mai uman ni tangata e le ma whai fō ina avia e tōwha tangata malana tāleni mai le atua e ai o nā fō I tāleni
e whelango mai le whaonga ino tālengi. Because a tato vai ale au sia le tamaititi le level 3 NCAA entry requirements. That's right. E aloi avel wha mai. Ona va ailo la ia po ai si me fai ona halu ele tamaititi le e whaonga elan tālengi wa e te tilo a peon sila fia tatou Matua a maua mai results ia va ai results ana I whanau va ai po amata upuna le ia wa tatou ele le tele practical practical skills ele le ia tele tatou faatino ngaluenga faatino so the trades esele mana o na areas e faasino ia tatou whanau wa taimine o le I Polokalame building construction, carpentry, mea unga whapenga trades, engineering, electrical engineering, plumbing, welding, lawa kumwai kengi. That's it. Wala ia tua ia tamaitai. Awa foi, ole kupe vave. Everybody needs a builder in their family. Sa olele. E mau kingoa. E umalau whailonga I o. E alu, ngā luele industry. Ma e au ngā I le ainga ma le ekalesia ma le nu. Au whalongo tamana e tolu suruiva tāla na I runga le starting rate. Le tūla. Ola. And e le kai sioki se ngā luenga le trades. Awa mo ngā luenga mo skills e mana au mia on a daily basis. Wa pai pa oye ili palamba ala fai atu le pele ka poki o lai lo ale kenge alu ka mo ka poki fo ele it's a booming program il taimi nei taimana so taimana fale carpentry the trades you never ele mauti noe mau ele ngā luenga al tamaititi ai le fu tupe mau ai ele kai sioki ngā luenga I ko ngā areas ngā ole tasiva ngale wa the building industry tasiva ngale wa sa no ai ese matango fie o tamaita lowo ngā luenga ia sa traditionally na fatino eli pela le insinia ole sia fiafi o mana vatu ala te puni au wala se tulo whafonga ngā Samoa lai wha kala wala lai wha ia wala tamai taile e whaatino mai o wapea o e pō a kola ia le lope se lau se furu I le kula le whainga luenga e kora kokongi le ia le vaenga ngā whaia au wala le matango fio le vaenga le o tau tere au ta Pasifika a te lofon Samoa le la pera na e sauno e sa wa tau sina tamai tai matango fie mana ia o ngā luenga e mauti no e secure e mau ai le ngā luenga e secure fo ele it's for life you'll be a builder e ke au ngā iso se mea ko a inga malingu uma peon of whai atu mua you know o kai minge I Polokalame lai Unitec o Polokalame ia makua kumwa ia ka ko ka make Pasifika o le healthcare ma social work so the healthcare social work the trades and services building construction computing and electrical applied technology more foundation courses because o aku mua whailak foundation courses pa whai ele I maua NCAA credits and then once they get the literacy and numeracy up then they go straight into those programs kai mana ia o le matango fio vaenga ia sa noi I le felanu la nuai o areas for disciplines here sa ili eta to fana o lona winga o la fa pe foi ona na ta ape atu I nei matanga luenga ese e au nai pe a fa una la to fa mo fa mole e te sila fia se tu lo ni mature students o le vai taimi lea o le COVID le na telenga luenga na tapunia le na sa we se tala o to tele
ia fase fulu tausaga na iluga ua toe o e aʻoga e lani Yeah. pe mai mau foi ni avanoa mo matou nei pe a toe fia aʻoga ina ai le politek O a ka fia o nga so kai men fain ka o nga Tofilau. mana Kai ia men ia students to no wasenga o fast fulu lima so tau sanga. mana ia Ala to e to e fia fai se si fai longa. ua me faina ave ai le Ah, faaliliu translation io ia matulaga faapena mena lo manaʻomia i New Zealand nei em fainga avele translations course, liaison interpreting le ngol course nga. Em fainga avela real estate course pe of wa oisore fia le fia fa ka fale. Fainga ya le failo nursing or le nursing program it's o kele o mature students la ye o nai tama ita i fo ye lawa o nga ka maiki. Ya lau koe wa kulola ia tai mana ia after COVID, wo fia nurse umakangaka after COVID. anigei ai sioki a nurses ai Ia, tauna la to tele sioki ia. tatou e o tauna tofu mai le au lotu ma nurses e o Saolele, e oina saolele. ia faapena tali mai foʻi o tatou tagata ia mana e vatu se talosaga tatu Polokalame na le Unitec fai mai sipi mo e kalesia ma au lotu ina ia to o tele atu e le au nurses ma vaega faapena ia ua e mo tatou ia ae mai O la se kele Pacific scholarships. mana Em ia fainga apala ia students e o aku e avela ko nursing. E lesi mako student lawa i unge i umalanga nursing. Ia o stay ne fo ina sau mai Samoa. mana ia Sau mai a Samoa ia nga mga omia ia se financial assistance. Ia nga ukango fa asingo e scholarship i apalai ai o le sikausanga maulanga 5 fela scholarship. Pa now lawa umalanga nursing. Ia. So nice ia e leai se lou le togia le salon. o le si vaega tāua na ua umautinoa i Polytechnic o tako Polytechnic sa ele vaega le totele o Whanau Pacific e uma e awhailoga e le se loan wa e mau skosipi mtulanga na ia pela le university whawhainta i o skosipi wa skosipi specializes Yes. e mo vaenga se vanga le entrance e mtulanga ia vaenga na e whaina whaonga ma e wale whainga o whai unga matua ia e mai se o lo tu mai foi lau sunga Faletua i o e mai se o to tele Whanau Pasifika o whainga luengai tātou Ele to otele. ele to Ele to otele mato i o mako wa department ngal ko olua maua. ia Ko kele apalangi fo lele ya o o la department le ia o le English ia mana so le okay ia e ko la i kia Pacific teacher si o langa fo e Unitec pe sa to otele fa ya o mai engelani when I first started. ia When I first started i o inga o wal Pacifica nga ia o ma sila fia lai malesi fo ifea ang Pacifica mak department. So just 2 of us for all our students. So e makeso so angela advised ia tato Whanau Pacifica fa asino en me mawailes financial assistance me uma so anila to aonga. Ia o isi fo itaimi a fia tal noa o matorona as specific advisors. A ese mea o le ofia ai em whaina o mai tatano mato tatano ma sosoani ai ma ave fo i ese fautuanga e winga i mea o loo mana o mia mo le aonga. ia whaftai tere lava le vaenga le o toi toi mawhautua te mire la skosipi mai se fi whainga luenga i le health o no lau science subject se whautua ina o se utua i se singa luenga matulanga e whapea na i wenta tai lau sunga i le whaiaonga oka le te mau ainga pewe o na whailo atu le amatanga o lo soifua i vaenga ese sa whaonga ina ai lo soifua le wo o mai taimne o le ana so mawhau ia did you make the right decision pa toi titilo foi le sila na itua i lau tautua malonga lue ia wa you're one of the senior educators in New Zealand i vaenga i o le tertiary education
O le ala so si anga I tua. You made the right choice, of course. Well, I think sat ita ina lava uile anga o le atua I mea umana o ila wa journey Mani, as throughout my educated life. mani. E sel me nata mana o ye e sel me ave ita le atua pe Mani. o lo wana tal tununga ai I o fo I tatou whānau wa la uwa ai I tatou whānau Pasifika. Amu ia tatou whānau o tamaiti talosia. O Whawhitai. tamaiti Mani. lai talosia e ka lesia ma Sa o mātua ma lele. ainga. Mani. Ia no ia o whānau talosia ia o whānau na e tūtulu lava I le anganga o le ali ma whamanuia ina. Mani. Ah. Mani. Pe o la una mo limau Yeah, because whawhitai. se ala o whaia o ngai tamaiti Pasifika mai si tamaiti What's the because difference? they have that element of respect for the teachers. Oh, nei tatou Yeah, whānau. Mānai. yeah, tatou whānau. Ai mai se whānau e reisi to tono au lotu. To tono a inga tal tono ile our Christian belief. Yeah, mai So whātonu. se mamau a tatou whānau na mai na isita mai tia le o maua le supports ngā. Mani e, mana So ia. o le whautuanga lava na malosi tatou mātua o le whaamalosi ma lango I a o ngā whānau wa ipu a mea lai mana o mia. You know, support them because le whaingo fie le whaingo le whailonga. Mani Pe e. ona tatou le se me whaingo fie e whaingata. Ai, mai siro ngana Petani e re o loto. Ile o se tatou ngangana. Ai, lo loto te foi whai ona aita winga. maiti. Yeah, it's not our language, you Yeah. know, so, you know, you try your best. Nalo. But in my fight. Nalo whaftai. Ai ele loto ma le lango a mātua ma e ka le sia ia whaatasi ma le tatalo. Nalo whaftai. Tatalo mua tatou whanau. Ne ua saunoa. Na fionga le Faletua, songa Faletua, whawhianga inga me se foi. Na fionga ile Matua o Faiva, peo na ia ile. Aunga o ta whatal noanga ne afi. Ia o talinga fia longo lava. Malo whaftai ile soifua whaonga ina. Ia, mai lava Samoa se o mai. Ile nei, I tūlalo o whatino lava. Ia le wai whai upe o na ia ile a nawa tau al Samoa. Ia, tātou lava o e na fufua mai le tala lei. Pefu na ia ile sunga al Faletua male. Ai me se sunga al whawhianga inga se tulo. Malo whaftai. O le ngaluenga o lo whapea na lua ngā lue. O lo whapea foi o na awatuina I tonu o Unitec. O lo whapea na whamanuia ai. I lato uma o lo whapea na a o ina. Ma whapea na o na avia mastasi e te whauwhauina ma so ani se Lumana'I matangofia. I ele li. Ia whawhitai lava. Ia le whataltal noina foi o nei Polokalame. Ia. Sa tautal tonu al te leo ta maa ingo la e whasoa mai. A me se foi o le nei vai tau o le whainga whiriwhiringa. A tātou whanau e me se foi whafonga anga ma tāpua inga Matua. Leo e saunoa. Leo e whailo nisi o vaenga tāua e mwhairina asi atu iai a whina ngalo o Matua. E me se whanau. Ia I vaenga I wha. A peo na whala e aua I lo lato soifua tau mwhai. O le mātou whaftaile. Ai tu atu ne awa noa. Tau no whai umai ai. Ia I sesi vaenga ua le tau a maia. Ia nau so tu alu pese. Ia tātou whātou whai. Ia. Lo whaftai lau a whionga Tofilau ia avatu foile. Avia foile nei awa noa e mole atoa il whaftai tele lau a whionga. A se foi Ia atu. me se foile au whaingaluenga le PMN Radio Samoa. Mole awa noa whataltal noa ilo nei tangata whatau wa. Awa ia. Il tātou mata upu. Ia, whaftai foile awa noa, whaftai le atua mo nei awa noa, awa le ima whauwhauina lava, e tātou te mafuta whapene nei afi. Ai tarsia ia wao ngāse,
se whaatatanoanga mo le malo le atunu o lo whaafonga mai ina ia whaamanino fo nisi o fesili o lo fesili ai pea ia o tātou tangata mafia malama ai i tūtau wa i New Zealand nei. Ia la lava te nofo mai o Unitec. Ai lava sesi e fia fesili se i se mata upolo o ina o ia e mwhaiana o atu fesili lo ngoa ia whaasino tul mela te iai. O te sosoani a tātou whanau o lo fia whaamautinoa ia i mata upu e fia nga ia i mua lato Lumana'I. Ia tātou tu upele atua whaamanuia telele atua i laua fionga ma le au whainga luenga le tio. Whaftai fo ele au whaafongfonga nei a fiafi. Whaftai. Malo sao noa sunga Faletua whaafengainga po lau fionga fo i Matua Faiva. Peo na ia Falea'Oga i Tofi SS. Ia. O le pese whai uari tātou Falea'Oga o le Lumana'I. Ia la usu malo so atau talenga atu tu manino. Wa whaafetai, wa mali e mata e va. Tjuhu! Watasi lava o e watasi lava o ilo nei famo e moi. Mai fa manuia mo le fionga le Falea'Oga. Hip hip. Hey. Ia le matou whaafetaina. Ia le whangia Ia le manu tua o tele ina le Faiva. fiafi. Ia whaafetai tau tua. So i fua mai e manuia. Soifua. Whaafetai. Ia na Samoa stasi au rupe whaalele. O le sunga le Faletua o le whaafengainga. O le fionga le Matua o Faiva. O le sunga le Falea'Oga sinia. O le senior lecturer. Ia i le Unitec Institute of Technology in New Zealand. Pio na whaafonga mai ai. Le sunga Faletua ia Karen Petana-Ioka. Ua tala tuaita tau Polokalame o le Falea'Oga o le Lumana'I.